Makiria ma ateng'eri 700 manyitire itemi mahenya-ini ma mwaka uyu ma Laikipia University maria matuikanagia icigo itiganite kaunti-ini ino. Diana Chemutai niwe uhotire mwena wa iretu kilomita 21 huku Donald Mitei akihota mwena wa arume. Igongona riri rihurirwo mwaki-ini gavana wa Laikipia Ndiritu Mureithi akiuga marakura o mwaka uyu muhotani wa kilomita 21 akiinukia kimanjika gia ciringi 200,000. Gavana wa Laikipia na thirikari yakwa twina gikeno kunyitanira na Laikipia University gutabarira ihenya riri rithite gikuraga tariu umuthi kwina hanyuki makiria 700 category ciothe ni uguo ni ihenya riri calendar-ini ya Kenya na calendar-ini ya Laikipia. Mahenya maya maruguririo mwaka wa 2011 muoroto ari guteithia athaki ni undu wa riera riega na guthaitira maria maturigicire musitini wa Shamarek uri sub county-ini ya Nyahururu. It's within Canada, it's the 7th marathon for Laikipia University, and as the governor has reiterated, this is in preparation of the university to be the center of excellence in sports science and management, including sports health and medicine. And we are working towards that as one of the economic pillars of our Vision 2030. Na kejorwa watene wa mahenya maya mabeu jithi Eva Cherono na Nicholas Kipkoril nio ahotani a mwaka uyu mahenya ma Farama University ya Eldoret. Hivyo ndio vile mambo yalivyo. Naona sasa riri riuma ikereka ria 27 mahenya-ini maya maria matabanagirio thukuru-ini uyu Cherono akiandikithia ihinda ria dakika 25 na sekondi 56. So kufika hapo kwa finishing point, so nikaanza kukick, nikasikia mwili bado iko, nikajaribu kupush nikamata. Na kukoge muteng'eri Isaac Kipkoech niwe njorua ya mwaka uyu mahenya-ini ma Madoka Half Marathon maria mahanikire kaunti-ini ya Taita Taveta muthenya wa umuthi. Kipkoech andikithirie ihinda ria ithaa rimwe na dakika 4, Joseph Karoka akirikia ari namba 2 nake Kiplagat Joseph aiganira ari namba 3. Mwena wa Nyarari Nancy Kiprop niwe uhotire ikereka riri ria 12. Handu-ini ha metha ya mathako ya Kameme TV riakwa ni Mugure wa Karuiru.